Sahina inuni galah 5 semeng pura Prajapati Denpasar karuntuhin taru. Taru ageng sani runtuh ni benin balik pewedan sani wenten ring widangan pura Prajapati Denpasar. Manut bau silih tungil pemangku sani wenten ring pura Prajapati Denpasar jero Mangku Jimi, taru iri keruntuh ring galah 5 semeng saha ni benin pura Prajapati Denpasar. Taru punika ngusak pelinggih tembok penyengker saha sani pinikaon wantah balik pewedan. Menurut juru gandam prajuru Riki sana makamit Riki jam 5 pagi itu kejadiannya. Napi mantan yang rusak niki. Niki yang rusak kan pun panggil bapak kami bersama tembok penyengker pelinggih balik biasa yang paling parah lagi bau balik pewedan dan puranya niki pemangkunya itu yang paling parah dari banyak. Mepaiketan sareng bayu punika durung kawilangin ageng nyani prebie sani mamocol sang kaning bayu punika napi malih taler mepaiketan ring upacara sani jagi kemargiang. Joka Andika Bali TV.